Muhawe ikaze ku muyobora YouTube Mr. Skolere Kristo, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Muhawe ikaze muri Isanga. Tukaba tugiye kurebera hamwe kaminuza ya University Global Health Equity. Kaminuza y'ubuzima mpuzamahanga University Global Health Equity ni kaminuza yigenga idaharanira inyungu yashinzwe mu mwaka wa 2015. Yashinzwe hano mu Rwanda ku bufatanye bwa Partners in Health PIH hamwe na guverinoma y'u Rwanda. Ifite intego yo guhindura uburyo bw'ubuvuzi butangwa ku isi, ishyira imbere uburinganire n'ubuvuzi. University Global Health Equity mu mwaka wa 2013, guverinoma y'u Rwanda na Partners in Health batekereje kubaka ishuri ry'ubuvuzi hamwe n'ibitaro bya Butaro hano mu karere ka Burera. Iyi kaminuza yatangijwe ku mugaragaro muri Nzeri mu mwaka wa 2015. Ifite intego yo gutanga uburezi bufite ireme ku bijyanye n'ubuvuzi hagamijwe gukemura ibibazo by'ubusumbane mu buvuzi. University Global Health Equity itanga porogaramu zitandukanye mu rwego rw'ubuvuzi, harimo Masters of Science in Global Health Delivery. Iyi ni porogaramu y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza igamije gutoza abayobozi mu rwego rw'ubuvuzi mpuzamahanga, ibafasha kumva no gukemura ibibazo by'ubuvuzi bihari. Bachelors of Medicine, Bachelors of Surgery hamwe na Masters of Science in Global Health Delivery. Iyi ni porogaramu y'imyaka 6 n'igice ihuza amasomo y'ubuvuzi rusange n'ubumenyi mu gutanga serivisi z'ubuvuzi mpuzamahanga. Itanga ndetse na porogaramu y'ubuyobozi Executive Education. University Global Health Equity itanga amasomo y'igihe gito agamije guteza imbere ubumenyi n'ubushobozi mu bayobozi b'ubuzima, harimo n'amasomo y'ubuyobozi mu buvuzi bw'icyaro. Ndetse ikanatanga ikigo cy'ubushakashatsi ku buzima mpuzamahanga Institute of Global Health Equity Research. Iki ni ikigo gikora ubushakashatsi bugamije guteza imbere uburinganire mu buvuzi gushingiye ku bibazo by'ubuzima byugarije isi. Ikigo cy'ubumenyi cy'ubuvuzi bw'inzira Center of Equity in Global Surgery kigamije guteza imbere ubushakashatsi n'ubuvuzi ku bijyanye n'ubuvuzi bw'inzira hagamijwe kongera ubushobozi ku buvuzi bw'ibanze. Ikigo cy'ubumenyi ku buzima rusange Center of One Health kigamije kwigisha no gukora ubushakashatsi ku bucuti hari hagati y'ubuzima bw'abantu, inyamaswa n'ibidukikije hagamijwe kurwanya indwara zituruka ku nyamaswa no kubungabunga ubuzima rusange. Iyi kaminuza ya University Global Health Equity ifite ikigo gikuru i Butaro mu karere ka Burera, aho abanyeshuri biga ku nyubako zigezweho niho bigiramo zifite ibyangombwa byose bikenerwa mu myigire. Iyi kaminuza izwiho kugira abarimu n'abashakashatsi b'inzobere mu nzego zitandukanye z'ubuzima baturuka ku bihugu bitandukanye, hagamijwe guha abanyeshuri ubumenyi n'ubushobozi bwo guhindura uburyo ubuvuzi butangwa ku isi. Iyo ni kimwe mu by'ingenzi University Global Health itanga, kuba hatangwa uburyo bahindura ubuvuzi ku isi. Mu rwego rwo kongera ubunararibonye bw'abanyeshuri, University Global Health Equity ifite porogaramu yitwa Global Community Based Education, aho abanyeshuri bajya mu bice bitandukanye by'igihugu gukorana n'imiryango mu gukemura ibibazo by'ubuzima bihari. University Global Health Equity ikomeje kwagura ibikorwa byayo igamije kuba ikigo cy'icyitegererezo ku burezi n'ubushakashatsi mu bijyanye n'ubuzima mpuzamahanga, ishyira imbere uburinganire mu buvuzi no guteza imbere ubuzima bw'abaturage ku isi hose. Kubona amakuru arambuye ya University Global Health Equity ushobora gusura urubuga rwayo rwa internet. Gusa nanone hano dushobora kwibaza tuti, ese iyi kaminuza ya University Global Equity ikomeje kwagura uburezi gute? Mu mwaka wa 2025 abanyeshuri barenga 54 barangije amasomo yayo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza Masters. Muri iyi kaminuza baturuka mu bihugu 16 bitandukanye byo ku migabane itandukanye. Mu mwaka wa 2022 hari abanyeshuri 46 bo mu bihugu 13 barangije amasomo yabo muri University Global Health Equity, nubwo nta mubare nyakuri w'abanyeshuri bose biga muri University Global Health Equity ukunze kuboneka cyane, dore ko baba baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye kugira ngo bahige. Kugira ngo ige muri kaminuza rero, University Global Health Equity itanga porogaramu zitandukanye mu rwego rw'ubuzima, harimo porogaramu y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza Masters. Bimwe mu bikurikizwa kugira ngo ube wahiga:
n'impamyabumenyi, kuba ufite impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza bachelor's of degree ku bijyanye n'ubuvuzi, ubuzima rusange cyangwa izindi nzego zifatanye n'isano y'ubuzima. Ubumenyi ku rurimi rw'icyongereza, kuba uzi neza icyongereza kuko amasomo atangwa muri uru rurimi bishobora gusabwa kugaragazwa n'ibizamini byemewe mpuzamahanga by'ururimi rw'icyongereza. Ikindi cya gatatu ni inyandiko zisabwa kugira ngo uhige na application, kuzuza inyandiko zisabwa kugira ngo zirimo amakuru ku myigire yawe, ubunararibonye mu kazi, ndetse n'ibaruwa igaragaza impamvu ushaka kwiga muri University Global Health Equity dore ko ari international. Ndetse ikintu cya kane bagusaba ni amanota y'ibizamini, transcript, gutanga kopi z'amanota yawe y'icyiciro cya mbere cya kaminuza, inyandiko zikuranga cyangwa se zikuranga, gutanga byibuze inyandiko ebyiri z'uranga zizuye ku bantu bakuzi neza mu bijyanye n'akazi cyangwa imyigire yawe. Ndetse ikindi cya gatandatu ni uko bagukoresha interview, abakandida bashobora gutumirwa mu kiganiro kugira ngo hasuzumwe ubushobozi bwabo n'ubushake bwo kwiga muri University Global Health Equity. Iyi University Global Health Equity rero birashoboka ko ushobora kuyiga urangije amashuri yisumbuye. Icyo gihe ushobora kuba waza muri University Global Health Equity, ariko bisaba ko uba wujuje ibisabwa kugira ngo wige muri kaminuza international. University Global Health Equity yatangiye gutanga ibyiciro bya mbere bya kaminuza bachelor's degree mu buvuzi mu mwaka w'ibihumbi 2023. University Global Health Equity yatangiye gutanga porogaramu nshya yiswe Bachelors of Medicine, Bachelors of Surgery na Masters of Science in Global Health Delivery, aho abanyeshuri biga ubuvuzi mu buryo bujyanye n'ubushakashatsi n'ubuyobozi bw'inkingi z'ubuzima. Iyi porogaramu ifite uburebure bw'imyaka 6 n'igice kandi igamije kwigisha abaganga bazafasha mu gukemura ibibazo by'ubuzima byugarije isi kuri uyu munsi wa none, dore ko isi kuri uyu munsi wa none ifite ibibazo byugarije isi, indwara zigiye zitandukanye. Ubwo rero nicyo ibigamije. Ibisabwa rero nk'umuntu urangije amashuri yisumbuye, ushobora kwibaza ngo ese nabikora gute, ese hasabwa iki kugira ngo mbe nakwemererwa? Ikintu cya mbere no kuba urangije amashuri yisumbuye mu ishami rya science nk'indimi cyangwa se MC, PCB cyangwa n'ibindi bifatanye isano n'ubuvuzi. Ikintu cya kabiri ni ukuba ufite amanota meza cyane mu masomo y'ubumenyi, biology, chemistry, physics n'andi bifitanye isano. Kuba uzi neza icyongereza kuko amasomo atangwa mu rurimi rw'icyongereza. Ikintu cya kane ni ugutanga ibyangombwa bisabwa kwiga, application form, transcripts z'amashuri yisumbuye, ibaruwa isobanura impamvu ushaka kwiga muri University Global Health Equity, motivation letter, ndetse n'amabaruwa abiri y'uburanga, amabaruwa aba akuranguriwe n'abakuzi ibintu nk'ibyo. Ikintu cya gatanu ni ugutsinda ikiganiro cyangwa se interview nk'uko dusanzwe tubizi gitangwa n'ishuri. Ku muntu wize muri University Global Health Equity, iyi porogaramu ihuza amasomo y'ubuvuzi n'ubumenyi mu buvuzi mpuzamahanga n'ubuyobozi. Abanyeshuri biga mu buryo bwimbitse, bakigira mu Rwanda no hanze, bakagira ubunararibonye bwimbitse mu gutanga serivisi z'ubuvuzi. University Global Health Equity itanga ubufasha bw'amafaranga y'ishuri, scholarship, ku banyeshuri batoranyije bitewe n'ubushobozi bwabo. Byumvikane yuko uba ushobora kuba waratsinze ndetse ugahabwa iyo scholarship itishyurwa, ni full scholarship. Kubera ko University Global Health Equity, iyi kaminuza international yatangiye gutanga ibyiciro bya mbere bya kaminuza mu buvuzi. Umuntu urangije amashuri yisumbuye ashobora gusaba kwiga muri iyi kaminuza, ariko ugomba kuba wujuje bimwe twavuze ruguru. Ushobora kwibaza utese kuki ndi numva nyine iyi ari kaminuza ifite buri kimwe cyose gisabwa. Bamwe mu baterankunga ba University Global Health Equity ni muri twavuga ni Partners in Health, PIH. Uyu ni umuryango mpuzamahanga ukomoka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugamije guteza imbere ubuzima mu bice bikenye ku isi. PIH ni umwe mu bashinze University Global Health Equity kandi ikomeza kuyitera inkunga mu bikorwa byayo bitandukanye. Undi muterankunga ni Sego Family Foundation. Iyi ni imiryango itanga inkunga mu bikorwa by'iterambere muri Afurika, cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima n'uburezi. Undi muterankunga ni Bill and Melinda Gates Foundation. Iyi ni imiryango migari itanga inkunga mu bikorwa by'ubuvuzi ndetse n'ubuzima n'iterambere ku isi.
Pauline Basinga uhagarariye iyi miryango muri Afurika ari mu bagize inama y'ubutegetsi ya Universal Global Health Equity. Abaterankunga ku giti cyabo hari n'abandi baterankunga ku giti cyabo baturuka mu bihugu bitandukanye nka Jim Yong Kim umwe mu bashinze UGHE akaba ari na Chancellor wa Universal Global Health Equity ndetse na n'umwe mu bashinze UGHE. Bityo rero byumvikane ko iyi ni imwe muri kaminuza nziza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda n'intara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera mu gace ka Butaro. Ubwo rero uramutse ufite ubushake no kuba wakwiga ibijyanye n'ubuzima cyangwa se ubuvuzi wagana Universal Global Health Equity. Ibisabwa no kuba wujuje biriya twavuze haruguru ndetse unafite amanota meza, unafite ubumenyi ku rurimi rw'icyongereza, dore ko ubu bimwe mu masomo atangwa akenshi bakoresha ururimi rw'icyongereza. Rero mwakoze cyane kudukurikira kuri channel Menya Scolaire. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, mbibutsa gukora subscribe.